Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami Islam, murah-murahan yan na kamu namimipi hatiranan. Dimihil kita pangadji ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala paggain biya mga dimihil ka o pangadjian wala nakatakin ha waktu ini na supaya rin malukpasin waktu na to, nasa ako na ini sumpiangan ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari yung pangadjian na to ini, kaingatan dasing kamatauran din kato taniyo. Sumagawa, in parkala pag-aagama, subay hadya pagbalik-balikan. Biya dasing pagsambahayang na to, nagsambahayang kita niyo kahapon sin sambahayang Maghrib, sambahayang na to dahil sabahin doon. Dami kiyaning kataan, balik-balikan na to dah. Kasabyan, sampay papag-ingat sin uno-uno parkala, pag-aagama, subay na to daran biya balik. Karena dahing hapagbalik yan, humugot in pamaubog na to sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Batim pamuhot ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dagdak kato taniyo. Kabtangan niya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baguhan niyo in pag-iman niyo, dahing hawaktu pawaktu sin kalima la ilaha illallah. Daran niyo ini bangkilon, atau daran bangkilon sin tiap-tiap Muslim paginhawabaran niya. Sabab ini hikahugot sin pamagbog mo ha, amoy in kabtangan gimuwa deng ha, laom sin bigi jantung mo, sarta siyak siang sin dila mo, iwan sin udyot pamaranan mo. Namo yan. Naman jari bangta kitaon in puunan singkatan pakaradyaan daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah faqal laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu mink lima ra'aitu min hirsika alal hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Biita doon ini sin Abu Hurairah radhiyallahu an nangasubo kulongnya Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasubo ko biha ini. Hisiulong na ya Rasulullah in sa kuyag-kuyag manusia makatay sin sapaat mo haadlaw kiamat. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asal kulong niya nahuhuna-huna ya Aba Hurairah. Wayroon long niya makauna dahin kay mo mga subuka ko simparkala yan. Sabab kita ko in ug mo iban kataw kasi mo sin ini hadis. Nalaw niya in sa kuyag-kuyag manusia makadawhat sin sapaat kuhadlaw kiamat. Amuna mga sila magpamung sin la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi.
Amuin mamung siya, la ilaha illallah, wayroon Tuhan mapatut, pagtag-ipunan, hakasabunnalan, sarta tulus ikhlas, sinbigi jantong niya, iban siyak sian sindila niya iban, ujut pamaranan niya. Amod to. Hati niya iaagaran sin, ini ujut pamaranan, in kabtangan gimwa, daing ha, bigi jantong, sarta gimwa in suara ring harila, inyaon katantan, amoy in tulus ikhlas pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuan imbayta sin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang bihad to in kabtangan, subay na to yadto upihan, kawaon in biyasin, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto, bat amuad to in hikaw dawhat na to sin pagsapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, intungod paparkala, sin la ilaha illallah, amun pag naiksaksi sin kita, amun subay siya, marain to parkala. Kunin pagyanon to parkala, amunin pagkarungan ta, mga kamaasan ta, subay lang niya magmisra, in pagtawagon kalbi, kauli, fi'li. Magmisra, in himumungan mo, bang mo hikabtang na, iwansin, ini bigi jantung mo. At niya manaw yaon sabab in jantung mag-ibadat, indila mag-ibadat, inudyot pamaranan mag-ibadat. At ini bang yadto hipamong nasin, dila, paganggautaan na simbaran. Impagyanon la ilaha illallah. At ini subay tumarang nakakitaan ng kignot sing kaibalta, miya magad doon haamuin pang hindusin, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala maning pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, in Islam, ka-Islam, biyayta sin Rasulullah, long niya buniyal Islamu ala khams. Timindog in agama Islam, doon halimah, perkala. Punuin 5 perkala. Kaya ingatan niyo rasan. Asal. Bunyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Impanagnaan, magnaiksaksi kita, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan kasabunnalan, buat malainkan, in Allah subhanahu wa ta'ala, iban inhi Muhammad, naiksaksi kita, sin insiya daak, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagubos lang niya, wa iqamis salah, hikarwa, hitindog in sambahayang. Amuad tuin amal sin, ujut pamaranan. In amal sin jantung amunain, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Agad day sabin, dila iwansin, ujut pamaranan, amuin dain doon haon, tumubod, in katan kakahinang pasal sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa itaud zakah, hikatu, pag ini tukbal zakat. Ini kaupat niya, wa sawmi Ramadan. Amo na impag puasa kabulan Ramadan. Ini kalima niya, hijjul baiti, man istata'a ilaihi sabila. Amo na impag haji, pabaytullahil haram, hamanga sila makakaos. Ini di makakaos na wala day sab, liukos sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat subay siya, ini magtuyo, long tamaglawag sim pakaradyaan amuin hika, sampay niya magtupa lukal yadto, manunjuki paron haon, in parkala paghaji, di kau manjari mangutang hasupaya dya kau makahaji. Bihan, atawa, ini mga waalta singkaywanan bihan na supaya makahaji. Di ito manjari, imbihad to. Diin na sadya inyaon, ha? Kay mo, halawman mo, amo hadya ini pag gasto mo. Amo yadto. Naman jari, in pangasubuko kaniyo waktu bihaon.
In sambahayang hikarwa, sabot deng hamin 5 rukun, sinagama. Aun siya syarat. Ampain syarat biyeta si mga sila makaingat ilmul fiqh. Banglaw niya naiging syarat, di na tayo maunin hinang mo. Naon siya syarat. Unin syarat sin, sambahayang. Muna-muna in sambahayang, subay siya muna-muna ibang kaiklas, hitunay mo. Sarta, subay na sumudin waktu. Amparay sabtay maunin sambayang mo. Sa baba mo hitindog in sambahayang, amin tiwila kanya in waktu, kung siya hitindog mo sinuay pa in waktu, misan kimugdan in hinang mo katantan, way makaiyanin hinang mo yaon rong, long sining anggalis, kurik katan, sa yung problema rin tayo maun. Sabab wala kimugdan yung syarat. Bihad, nahatin niya mataw din syarat niya yaon. Inyan, kamamuhan ta na pagkarungukan, lamod na roon ini suway inumul niya mabut na paamin, mapatot na siya tunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod siya. Tinataka syarat in sambahayang. Damikian in pagtukbal jakat. Aun day syarat niya. In kataan wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya kataan syarat. Bang naigin syarat, di tayo maunin hinang mo. Yung syarat inilang sinanggalis, requisite sin hinang. Amin subay siya roon, mapatarang mo. Ampa siya, iyad to matayma. At iniyawe sin jakat, nasubay ni sa mabutang katahon doon kay mo inalta mo yaon. Sarta mabut siya hasukuran sin manjari siya jakatan. Nawang misan na isang miyabutang katahon, bang pagabot sin waktu to ini di na mabot pa amin lang pagyan nung niya nisab, dahil ako magjakat. Sabag siya mabot pa, narito. Kaya wajiban ka magjakat. Sabab yung magjakat, maglano kau sin altayaon, hasupayar kauri makakaon sin haram. Sabab, bang kau mag-ibadat pa Allah Ta'ala, nagkakaon kau sin haram, di sa time mo din ibadat mo katan. Pag-ayad ka to, sabab ding amin altayaon, doon haon kau magkabuhianan. Nasubay lialanuan katan. Sabi ng Allah Ta'ala, tumayma sin, kakahinang sin ipon niya, subay malano. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In Allah Ta'ala malano, mahasot si, mahatinggin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tumayma haipon niya bang bukunda malano. Bihan yan. Naramik yan in pagpuasa. Pagpuasa wajib. Na inyaon katantan, hambuk da inwiyajib kato. Amuray bulan Ramadan. Magpuasa ka bulan Muharram, iniyat mo wajib, di tayo maun kayo mo. Bihan yan. Naamu yan to in pag-ianon doon. Damik yan dain paghaji. Pabaytullahil haram, di ikaw, di tayo maunin paghaji mo roon ha, KCC yaon. At haon-haon na lokal diha Pilipinas, di tayo maun. Subay ikaw madtupalukal, amuin, tiwila sinsara, ang pamaristain, paghaji mo sarta, tiap-tiap hinang mo, aun doon haon, siyusuko, sinsara haon mo, hinangon, impyang dakan kayo mo sinallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari mari kita pa, syahadatu Allah ilaha illallah. Ini aun di sabsarat niya. Namun inhatihon na to, ba't ka mo hindi dahil siya magkasabot? Yung mga syarat ini. Nasubay na to, dahil ini mapatarang hawak to, kita amuin magsahada. Sa ingkamatauran din kanya, roon hay ni, pagyanon, amal sin jantung. Mangkaw imian amal sin jantung, amunin pagyanon akida. Sabi na akida, amunin itikad mo. Amunin mukarna mo, himinang naon. Subay yan tumahugot
dahil hamahugot in pagtunay kaniya. Kaisa niya, aun di biyayta, laong niya 7 aun 8. Panagnaan, al-ilm. Hati niya, wajib in mag-ingat. Ingatun mo in la ilaha illallah. In pagyanun lang niya al-ilmu al-munafi lil jahli. In pagyanun ilmu, pati niya pag-ingat, maka napisin jahal, kaawam. Imana niya, intaw maghinang pag-ibadat, halawm kaawam di kay maunsin, Allahu Ta'ala. Amin mag-iyan lang niya, makahati rin Allahu Ta'ala. Kaunan tanasin uno-uno na. Di, subay kita mag-ingat. So natuhati huntuudin, aturan kataan sa babangkan ni Allahu Ta'ala nagdaak. Hariak niya, karasulan ding hapanagnaan, kahinapusan pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupaya sa masibuin, manusia, tumayma sin, ara masin Allahu Ta'ala, ing kakahinang nila sa masibu. Wayroon magtungga kali. Sibuin hinang. Hati niya, buko ni maana niya in imam, saukat ni siya sin nagdarungan, mataasin darajat niya rin hakataan. Inyan doon mauno, hapagda mo sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang diara mo in pag-ibadat mo roon haamuin, biya sin dahanan sin pamunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun waktu misan ni mo maraog niya inimam. Bihansan. Naamo yan to. Nabiita ka to, bang kita kumadalil, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ingat tatuod. Ya Muhammad, bang Rasulullah intiyud sin Allah Ta'ala hipapaingat, ingkatan sin umat niya, kiyugdan sin, puno yadto, piyang daakan nito. Subay raisab mag-ingat. Wayroon, bunaltod, wayroon, Tuhan mapatot pagtag-ipon na nakasabunnalan, malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwan niya, al-yaqin, al-munafi lisyakki warraib. Pagyanon yakin, amin panan tuhita. Mahugot deng halom simbigi jantung ta, sintian to natuod sing kita wayrun Tuhan mapatot pagtag-ipunan siyara. Isa-isa niya, way hikarwan niya. Nalong niya yung pagyanon, yakin, maka napi sin pagduwarwa, maka napisin amuin uno-uno na roon haon manunjuki pa amin aun pa doon han tilo sahun muruga ingdeng Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Naamo na inim pagyanon doon inyakin al-imanu wat tawhid. Makasud doon in pag-iman, ng kaimian ng pag-iman, sumud na magtuin rukun iman unum. Wajib mo ingatun. Bihan. Na indukon iman unum, parat saya pa, muna-muna, Allah subhanahu wa ta'ala. Magparat saya pa kitab. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yanon kitab doon, katansing kitab, pianaog, dengan atas langit. Bukon sa Quran. Parat saya kita, yung katansing kitab, hanggang to siban upat kitab, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, panagnaan, daak amunay Nuh alayhi salatu wassalam, sampai pakahinapusan niya, dan kan apo Adam pa. Amin apo sing kita. Bihan. Nasarta, subaya unim panauhid. Dati sin tauhid ini, tunggalon mo in Allah subhanahu wa ta'ala, si mukarna mo, inyaong katantan den kaniya. Impunan sara den kaniya, undang-undang sara sin pag-agama rin kaniya. In nagbiat hamano siya mo na yung daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Hikato niya, al-ikhlas. Hati niya, subay ikhlas in pangatayan ta. Hati simpagyanon ka ikhlas, doon hayan lang niya, al-munafi li ashirk wariya.
maka napisin pagsirik. Kati si pagsirik ini, amuin, hinangan mo yun Allah Ta'ala limbakan. Wairun makatarang dugaing Allah Ta'ala. Bang mulia mo randa mo sambil singkubul hiapo mo yaon makatarang kay mo, sirik na yan to. At awalamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya intuhan sa inamin ini pangpang yaon makakuan daysab, makatarang daysab. At awa imbarhala yaon makatarang daysab. Nasirik kento yung bihad to. Amo yan. Iban lang niya munafili arya. Maka napisin hinang pakita-kita. Imana ni biya kasimbiyetan in riya in pakitaon mo sa jasin amal mo Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subay mahugot dahil halawang simpangatayan mo muna dumakan pa amin hinang in piya kita mo Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo na lang ning pagyanon ihsan. In mukarna mo kaan nakatara. Biyasin kita mo in Allah Ta'ala bang kaumalup kaniya. Bang mulong niya siyari kakitaan, in mukarna mo ikaw in kikita niya. Naamo yan to. Nahatin niya, kanay pagdihil misalan si mga kaibanan, bialong niya sa pantun mga naghinang kaw mga upis. Nabiya may tangkaw asal sin uno mo. Amin hinang mo. Bang kaw magsasapo, maglalano, nainjakahan mo yung paglano sadya. Sa abang kaw maghinang, subay mo pareho ng paghinang mo, paamuhon mo. Amin sa babang kaw kakadjihan sin, hinang mo yaon, subay mo paamuhonin, ini hinang mo, misan daw ay nakakita kayo mo. Misan daw wala doon yung buhos mo bihan. Sabab adakala aon doon mga diaraak si buhos mo yaon magjaka. Nari kita manjari piyaw-piyaw, sabab amanat dakulain kataan sin hinang. Ibadat ini amanat sa inirakula. Sabay na ito ikatunay. Naamo yan to. Na in riya pag yanon, amuin amal pakita-kita, buo nag-ibadat ka sa sumakawa pasaw kataan. Di tayo maun. At inaway roon pahala, sabab lang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadis kudsi na inakulong niya na lang sin ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bang hibutang mo haabugho wayron makaliw abugho sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naman jariin siya magtagipon kau kanya pagubos hipakita mo hataur gaing hamin piapan jari niya. Biya sintaw mi maghinang niyaon haununo na piaginangan niya bang niya kakitaan na yung boss niya anay bang mo kita matibot. Sabang wala na roon napiyaw-piyaw. Nabiyadahan to in kita bang kita mag-ibadat subay impakitaw taja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabiyad to. Nain hikalima niya al-mahabbah. In pagyanon mahabba amuin unuhun mo. Inilasahun mo in yang daakan kayo mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lasahun mo, ukon mo. Uno-uno na. Kaugan sin Allah Ta'ala subay mo siya ukon. Paparan mo. Bihan. Biada saan, makakaada kita pamintangan doon ng mga laumbay tabihan. Maas tabihan. Mga hundaakan niya kato, ang pataya ayupot marayaw, lumasay maas takato. Bukon ka ba yan to? Sabang dumaki maas, tari kami sa maginuino kaniya, naon maas makuya gabi yan to? Di saan. Nabiya din Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin di siya katapukan. Uno-unoin hinangta, kaya ingatan niya. Wala ta panahinang, kaya ingatan niya na bang unoin hinangunta. Imaas taon, waktu katapukan ta. Dahil Allah Ta'ala rin. Sabab siyain, nagpapanjari sin, sambil sin hinang na to. Way pa kita di majato, maripalaw man sing gumini, kaya ingatan niya na hisiw kita. Hisuin hipagnan kato sin,
magngangan ka to, pagwa taring ha, alom sing pagandangan nina ta. Sampay sin sukuran ka to, kaya ingatan nasal. Bangkaw usog, ang pakaw na subol, imaasawa mo, sa milsingan, kaya ingatan nasal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pilain maanak mo roon. Bihan yan. Hati niri katapukan ni Allah subhanahu wa ta'ala unun pakaradyaan. Nabang habihad to, subay mo pahuguton impangannal mo habihad to unun katan hinangun mo, subay mo paamuhon, patudyuhon, paamuin, kabayaan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong niya pagyanon ini al-mahabba al-munafi lil-bugdi wal-kur. Hati niya maka napilaw niya sindugal, iban liso. Imaanan niya bang kauri lumasa harya akan sinallahu ta'ala, dukalan siya kay mo. Limiso siya kay mo. Nabi adin kunuin jumatuha ipon ng limiso in Allah subhanahu wa ta'ala. How no siya itilo? Hadlaw akhirat. Ampay pagbubugitan, narka. Nabi yan. Inhikaunum al-inqiyad al-munafi litark. In-inqiyad, pagyanon, amunain murul, urulun taing katan, kakahinang sin, dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, magtapatarang sin hinangta. Amunain mga karasulan niya, in kahinapusan amunain pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In siya lang niya makanapisin pagtinggal. Imaana niya bang kauri makad sin hinang yaon tinggalan mo na indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adin ni maghihinang sin bukon amo. Himinang sin kabayaan nila. Misanin hat di kau himinang. Tinggalan. Amo yan. But in pagyanon lang nga inkriyad, subay siya, sumud doon impagmalilla mo matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmalilla kau hauno-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislam wa ta'atuhu jalla wa ala. Magmalilla kau, sibuda, kagausan mo ibandi. Subay mo hinangon. Sabab bang muri siya kagausan, di da kawistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang man mo hinang. Bihan. Aming kakitaan, in ikaw nagtaat kaniya. Bihad tuin kagunahan. Ikapito, al-qabul al-munafi lirrad. Kabul, amin taymaun mo. Taymaun mo sadya. In kalimah la ilaha illallah wa iruun Tuhan dugaing mapatot pagtag-ipunan nakasabudnalan buat malaingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin in pagyanon taymaun mo in kalimatut tauhid. Hati sing kalimatut tauhid amuin kahambukan singkatan hinang muharap pa Allah subhanahu wa ta'ala wa irugaing isa-isa niya. Di manjari makarakan parwaing. Na, amo yadtuin, laung ta, haamin sila na mistalong niya pito. In taod si namin sarap. Na ingkay ba na namin nagbayta lang niya, 8. Inhi kawalo niya, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Amin dia akaw papagkupurun. Pakain kau magkupur, bukan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkupur kau pa mga amin, nagtatag-ipon parugaing dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hati si magkupur, dihan, naamuin, tabunan muin, hinang nilayaon, wala na kaamu, amin mig kauri ka umuno. Lumabun ka nila. Biya sin pagkupur sin Nabi Allah Ibrahim,
hawaktu niya. Sabab inama niya, namin maghihinang simbarhala. Aon pa waktu siya pendakon, magdakang. Nabang siya magdakang na sinamin barhala, hinang sinama niya, na magulak na siya alam sing kauman, istaru malayan pa uko malaya dorukum. Binakamulong niya hindi magmumpaat kanyo, hindi makamudarat kanyo. Naon magdarakang bihad to, dakangan niya, baitanin tao kataan sin, di magmumpaat kanila. Hati niya, sa kaulaula, inya to pahati niya, hatausin, ayaw kamu mamiha ini. Di magmumpaat kanyo, ri makamudarat kanyo. Nabihan yan. Nanay nang man siya nabi. Bihan. Bang sila magpun-pun na magdini long ta magibadat na pabarhala nila magtubihan. Inna biullah Ibrahim di siya maglamod. Sampay in siya tawakon lang niya nakarin. Ikaw na kumanin nakabinin. Kala inni sakim. Hinglaw ako lang niya. Nasakit ako. Lang si mga magtatapsir, in pagyanon niya, nasakit ako sin pikilan ni banakal niyo. Hinglaw ako sin karupangan niyo yan. Nakita ko yan. Bihad to inamuin pakuan niyo. Nain mga inikatan, biyabaitan kita pahambuk-pahambuk si mga dalil, hatungod sin ilmu amin subay na to ingatun to din pahuguton halom sin panganal na to doon sarta intay tayan sing katan amal deng hapangingat. Innamal amalu binniyat. Ingkatan amal jumatureng ha niat. Uno-uno na yung jatuhan mangi marayaw makaunay niat. Di saan makapagoy inta ulong niya insya nakapamuno biya aksidin. Bang niya tiyo o diya o siyan hambok tao yaon biyuno madto. Di siya makapailulong niya aksidinin na hinang. Di. Iban misan siya mamaylo, inallahu ta'ala nakaingat. Sing kasabunalan. Bihan. Na, hawak to hinang niya, way pag-iman niya patuhan. La yaktulul qatil hina yaktul wa huwa mu'min. Di mabistain hambok mamuno, hawak to niya namuno. In siya mu'min. Nabang siya sabin niya tay, nabuno. Naway na tarangan simbaran niya. Sababin siya, way pag-iman, hawak to siya nabuno. Siya in kaya unahan. Naway narupas. La yasriqu sarik hina yasriq wa huwa mu'min. Di makapanakaw in sukarol, hawak to siya nanakaw aun pag-iman niya. Why? Sabab piyang lalangan ng mga yaon katat. Nabang mahugot inilmo, panghati mo sinway tuhando kayong mapatot pagtag-ipunan. Allah Ta'ala ra, diin tao makapanakaw, diin tao makapamuno, diin tao makahinang simangi. Diin tao makahinang pitna. Diin tao makapag-angan-angan dimihil ka sa tuhan hambuk mano siya pagkahinin. Labi na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawihan inbiya mga ini sakit lang ta di matukato ha parkala sing kita amuin ini di majatu halaw mantain naray nga mga biyay ta kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ayat lang ta pagpupur dihay ni ha parman sintuhan na Rabbul Alamin ayat kau antag 2 wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Bita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hahisiw-siw nain nagmalilla matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban ka ikhlas sin amal amin paghinang niya sin amal niya ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala salta miya makadon hakatan pakaradyaan
ihinangon haamin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala menempamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya miya magad hasara undang-undang sin agama Islam mamuning Quran mahamulya iban na sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhsinun sarta nagpaamo nagparayaw sin hinang niya hati na roon haamin aturan biya sindahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya in siyayad to amoy in sarta paghali singkatan hikamula sin amal niya pakadistam sa kabilor watilus ka nakahunggong na siya paamoy in pag biasa pantun naghinang kuan kontrak iban sin Tuhan Rabbul Alamin nakapag-sign kontrak iban sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaka na siya kahugutan sin kasabunnalan ding Allah subhanahu wa ta'ala iban yaon na inyakin halom sin daghal niya in pakaradyaan na pajato niya kimugdan na katantan di na siya siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyata doon, wa ilallahi akibatul umur. Allahu ta'ala in tumutumbas sa katan hinang tiyang daakan ni. Ang pabiyabay sin Allah subhanahu wa ta'ala asal, ingkatan magadhauno, bautan sin diaak niya, tumudjuron haming kakahinang yaon katan, mayroon pagduarwa. Dito siya maghula ha sa sannang-sannang lokal. Kaya takamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan in isiyo-siyo lang tayo mabaya matukmad to, naamad to hinangon niya. Napakaradyaan. Na inshallah subhanahu wa ta'ala, balik lang tapagbak na to, na doon kita niyo amin tumagna sin pangadyan na to inshallah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi ko na tagnaan na to in tauhid sababin niya biya bay kato sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamilong niya in iyo na kamo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan kami muna sin panawhid patuhan Rabbul Alamin ang kami hinduan sin Quran. Sabab, bang makao na pa Quran, wayron papanawhid, na mataod, makanatinuno niya. Impanghati niya. Sabab, bukon saan, launta, biyabay ta sin Rasul sallallahu bukon yung katan magbabas sa Quran, makasudsul ka. Bukon. Aun waktu long na mamamas sa sin Quran, amoy yaunin manuntot ka niya. Bang siya nakapuklas dahil nga amoyin kakahinang pangamdusan niya hatungod simparkala hihinang niya. Subay rin katan pangamdusan sing kita Allah Ta'ala. Siya nagpapanjari kato. Uno'y kabayaan niya mo rin maakad. Dihilan kita to parkala. Katan si Mano siya, dihilan to parkala. Kaisa niya. Dihil kay mo in pagbaya. Ikaruan niya dihil kay mo in pagpi. Dihilan kau gaus. Tu ini. Sumagawa, subay mo tumtumin in tu ini. Dihilang kau pagbaya, dihilang kau pagpi. Iban sing gaus dihil kay mo, hababaan ini sing gaus kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau menjadi makaliulakad kani. Iban di kau makabaak daawa muhan lo akhirat patuhan Rabbul Alamin. Misan pa unuin hinangon mo. Amo yan in kasabunnalan niya. Na amo ini hangkan tiag na antahay ni longsin bahasa amo ini in puunan na to dahon na to ini. Hakatan kignot kahiwal na to, hakabuhin na to, ayaw na to kalupahanin, pangadyan na to dumyan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala na makapatok na kita patiranan. Amo niya angan-angan taharap pakarayawan, saan ta madawhat na to yung karayawan, tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من